Tokrat je bila tekma v Ljudskem vrtu posebna, predvsem zato, ker je bila pred praznimi tribunami. A to ni zaustavilo navijačic in navijačev. V velikem številu so se zbrali na prvem mitingu na Južni ploščadi. Bilo je super doživetje, na katere ste, dokler bomo morali pač na tak način spremljati tekme, prisrčno vabljeni. Sicer pa so naši pubeci, kljub temu, da so dobršen del drugega polčasa igrali z igralcem manj, uspeli zmagati z 1-0. Strelec zadetka je bil Arnel Jakupovič, izjemno pa 11-metrovko Radomljanov ubranil Meno Bergsen. Na koncu Maribor Radomlje 1-0. Tu so najzanimivejši trenutki tega obračuna. Yeah, it was not an easy game, let's say like that. And I think against Radomlje now, it's never easy. Also, last game in the cup. Now they got again a penalty, and I managed to save it. So I'm really happy to help the team in that way. And also credits to the team and Jakupovic to score a nice goal. The fans, they give us something extra on the pitch. Also, if you look our statistics, we are much better at home.
And now it has to come more from us. And even though we heard the supporters like from back on the square, but still it has to come more from us now. And yeah, we just have to fight for us and for the fans. Lagal bi, da ne vpliva, ampak smo imeli dogovor z igralci, da na kaj lahko mi vplivamo, to je na igrišče. In na igrišču smo potem se posebej v drugem polčasu oddaljali ogromno energije, okužili smo potem tudi gledalce, ki so nas potem tudi bodrili v teh težkih trenutkih. In moram pohvaliti vse igralce, od teh igralcev, ki so začeli, do igralcev, ki so stopili, do igralcev, ki so stali na klopi. Zelo pomembna ideja želje po doseganju oziroma želja po osvojitvi 3 točke je bila izražena in mislim, da je to tisto, katero nas dela zelo močno.